Sanibonani. Ya. Ngiyabulisa ikalanga ekusenenhle kunje so. Right bomama kule into mesiqondise lapha especially abajwayela amakalanga. Kule into mesiqondise sibe lingakhali lidumbe amakalanga kanjani njani labana into abangayifuni nje ukuthi balawule ukubahambela phambili lapho ke vele yabona uma ufuna ukuthi uthambe kahle ikalanga ungamhambeli phambili uzehlise uzifake ekulevel yana bomama ikho la azabona ukuthi abantu abalothando yabona mangazehlisa bengicela enze njalo dadewethu uzabuza ungitshela ukuthi yini oyibonileyo uzehlise nje ube ngumfazi mawufuna la balothando labo njalo ba romantic just nje wenze khona utshela khona once ayilawula leya ndala enhlizweni encane enhlizweni encane sive mangayilawula ngeke izona alikhambisani that's why sithi lina amakhalanga alathande wathi wala abawaziyo kahle bazokutshela utele izinto ezilothando lezi thina nje isikalangena sibantu okulawulwa ngumfazi asidalelwanga khonoko mangathi yandlisa ngiyahlanya wesi ukuba lokwazi manje kodwa ukuhlukana ngalokuzela ibikwathe ezilungiweyo